Assalomu alaykum. Qancha oldi shu qo'chqor? 7500. 7500 a? Eti yaxshi ekanmi? Shuni ariqroq ekan. Bunda sotib oldingizlarmi? Bu qancha oldi? 8500. Arzon ele bo'lyapti bozor? Qanday bo'lyapti? Bozor yaxshi. Qildinglar ekan ba'lar, ha? Qo'y qancha oldi bayka? Ya. Ha, jangel işte. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar. Bizning Talas Jarlama YouTube kanalimizning ko'ruvchilari. Bugun 27 avgust 2023-yil qayradan sizlar bilan Talas shahar Nalbazan tartib berem. Sizlarda ko'p like bosib, bizga dem berib o'tasizlar. Tartib tur deb kommentariyaga ko'p yozib o'tasizlar. Shu sizlarga qayradan vaqtimni bölünü tura ko'rdim. Daha like'lardan basıp turinglar. Jana bizning ko'ruvchilarimiz dagı qay taraflardan ko'rib o'tadi o'shani aniqlagim kelib turadi. Kommentariyaga o'zingizlardan yaxshi havo tileklaringizni aytib dem berib, jana qaysi oblastdan je bo'lsa chet o'lkadan ko'rib o'tasizlarmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Menga qiziq bo'lib chiqadi. Bu buqalarning bari tuğanlar satılып alıngan ekan. Biroq sırap qo'ying desem eleri ko'rinmaydi. Yaxshi variant aytdim deyim. Assalomu alaykum. Qo'ylik nasam qandaysizlar? Qo'y. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Satib oldingmi bular qo'chqorlarni? Yuqoridan boshlab ketgan. O'tmay qoldi u. Qancha ko'rdim? Jangi bozor boshlandi, hamma o'tmay qoldi. Kechgacha bitmaydi. Bu buqalar qancha ekan bayka? Ha, ketdi. Kraska deganlarning bari sotib ketdi. Qanchadan ketdi shular bayka? Mana semiz buqalar da bor ekan. Kommentariyaga yozgan elasizlar, cho'ng buqalar tartib ber deb. Buqalar tartib o'tamiz. No'lar qanchadan ketdi bilmaysizlarmi? 58'ten примерно şuna var. 58, 57 ya. Buqa baylaganlar bulardı satib olib, da baylayt ko'rinadi, yo'l bo'lsa shu tarafga da ketish mumkin. Saylovdan o'zi shu yoshlarda kerak bugun buqalar ko'p ekan. Buqa qancha ekan? 52 ya. Bu ko'p kraska teganlarda ketganlar o'xshaydi. Bu buqalar qancha do'st? Bazı aytib qo'yingchi. Şef. Bağları. 65. Bulch. 65 tane. To'g'dan jang tushdi da bular, ha? Uzoqdan savdo. Savdo yurib o'tadi, ko'raylik.
Geçsem o var burada. Bu değil vereyim diye. Keşke şimdi pamukları açıp vermezler. Qancha berip atadi? 325 berip atadi. Üçöөнү. Shunda qanchani aylanib qoladi? 360 da 90'dan da atadi da. 90'dan, ha? Bular уже tog'dan tushib qoldi-da bu qavar, ha? Hiç yok da götürmedik. 99'dan. Ariq kelib tursa hali. Bu normal mi? Bu da arka. Aldı da. Arka girmek mi? 5 so'mdan. Bular so'ng bo'lmaydi, turib baylash kerak, ha? Ya, Karet Qarayt dolup to'liqda ishine vaqt bor. Bekay. 90 mingdan berib atasizlar, ha? 90'dan berem de var. Beremizlar qancha berib atasizlar? 90'dan benim ne oldu? 80'den. Berib atatgan bo'lar 90 mingdan da. Uy qancha aka? Qancha ekan? 75 liradan. Bu qizilg'o deymi? Sızır sağdan. Baylash kerak, ha? Oy, oyla. Uylar qancha ekan? 80, 90. Bular soygongo'go deymi? Dayar, ha? Baylanganlar bize to'g'dan keldi-yu. Jaylovdan. Etdi kelibdir, ha? 80 mingdan 90 mingdan ekan. Onlar ушул спринтер сатылып атат. Баасы арзан, шашылыш түрдө. 99-жылкы Муссонун мотору, турбинасы менен. Документ пассажирский, бирок грузо пассажирский кылганга бардык документтери даяр. Состояниясы ортодон өйдө туугандар. Баасы 370 миң туугандар. Көрүңүздөр, эгер ким ушундай товар таркатканга жолдо ушундай грузовой жолдо пассажирский спринтер издеп жүргөн болсо, төмөндөн номерге чалыңыздар туугандар. Бул кунажы канча экен? 65 сойгонго. Эти жакшы экен. Уй канча байке? Assalamu alaikum. Ben cebim boşaltmayayım. Ketdi. Qancha ketdi? 92'ye. 92'ga. Semiz ekan, ha? Baylanganmı je to'g'dan tushdi? Caylo'dan. Qaqda jayında da uymaydi. Eti yaxshi kelib turganda. Allah'a şükür. 92'ga ketdi. Cho'ng. Son etini de Sağ olunlar bular. Jaylovda mallar tusha boshladi. Etleri de yaxshi ekan, mal ko'p. No, qancha ekan ya? Buzosi meni. 65. 65 ming. Birinchi tungush bu. No, qara uy. Kimniki ekan ya? No, kimniki ekan maykalar, cho'ng ekan, yaxshi parodisti. To'qol. Assalomu alaykum, aka, bu kimki? Yaxshi uy ekan-da. No, uydan tamchilab atadi-da. Assalomu alaykum, qancha ekan mayka bu? 90 sürü atasın. 90 he? Süt qancha beradi? 15 litre. 15 litre. Bu qanchasi tunguchi? 3'üncüsü. 3-inchisi. Qancha berishyapti? 90 belirli geldi. 89. 89 he? No var, kimniki bilmaysizmi yaxshi? No, kurang he? Kol tuğanda. Ha, jag'i tuğup tur, bir gün bo'lib tur. Sütü o'xshaydi, ha? Sütü o'xshaydi. Yaxshi bir 15. Qanchanchisini tuğdi? 3-inchisinden. Ha, narxi qaradasiku? Narxi 130 mingdan oldi. Parodasi ham yani? Galstin parodasında. To'g'anda. To'qol. Bu qachon to'y? Qishda to'yadi. Hozir süt bermaydi. Жаңы uchun bayit. Ha, жаңы bayida. Telefon nomerini aytib qo'yingchi. 0702 92 03 05 tug'anlar ushul parodisti uylarni agar javob qolgan bo'lsa to'mondan nomerga chal ko'ringlar, balki o'tmay qolgan bo'lsa, bozordan o'tmay qolsa o'zingizlar savdolashib sotib olsangizlar bo'ladi.
Новый қанша? 110. Қанша sütü var? Ya. Төртінші қанша süt береді? 10 litre. Жылқылар жаққа кірейли, жылқыларда көбейіп қалып тұр мына туғандар. Тоғдан жайлаудан келе баштады. Ассалаумалейкум. Күлік құнан қанша екен? Иә. Базын айтып қойсы таппаймын мұны. 100. Қан бар мı бұда? Полкров. Ұрғач екен, а? 100 000 дейді. Полкров. Жауағылар қанша екен байке, жауағылар? Жауағылар 55'ten сұрап тұр. 55'ten, а? 55'ten. Жасқа тай шығатты? Жасқа құнанда. Азыр тай бұл бұлар, Тай. Тайлар екен. Бұл ше құнан? 65, е? Қайсını айтып отырсың? Құнан қанша екен? Тай бұл же құнан бұл байке? Тай. Қанша екен бағасы? 80. 80. Байтал қанша байке? 55 болса берем. 55 болса берем. Көк бөрін аттары көрінбейді қой жақсы. Бұшты қанша байке бұшты? Құнан бұ? Чоң екен бой, е? Басы қанша? 95, е? At қанша екен ат? 100. Çarı bat. Bir kaça kullu men? 105. Soğum kaça soğum? Soğum bu? 120. Ekeli çıkıyor ekeli. 120. Ekeli çıkıp kalış mümkün değil. Көк бөрін аттарын тартып берейін десем көрмей жатады туғандар. Көк бөрін аттары көрінбейді. Но құлымды бегімдік екен я. Саттық кетіп тоқшайды. 85 мыңнан. Арзан айтып отпайық, а? Түшін айлы? Байлаш келді. Азал бар. 85'ten беріледі. 80'den. Çoğun beylerde 85 мыңнан дейді. Soğun kaç eкен soğun bayka? 110. Qancha el chiqadi bayka? Ekeli var mı ekeli? Soy görüş gekti. Ekeli veriyor? Ekeli verip kalat deydi çoğun beri. Boluşu qancha boluşu? 105. 105. Assalamualaikum. Mal qanday mal? Ortalı. No çoğun begimdik eken. Bu bayka istik emas mi? Sen gelgende aytma hiç kim. Balançadı bir de aytma. Nege? Uzak beyler kaçadan eken ya? Beyler bir 100'ten verem, taksırım. 100'ten? Soyğonga jaray mı? Kaçtan alsam? Tamam jarnama. Soygun aylasın. Assalamualaikum. 1,5 elden kalsın. 1,5 he? Ayın kalsın. 100'ten dep jöndöөлü aytып attırsın Şunu engin. aytam. Ellerimden ne onu 125. Şunu aytam. Kança baş var berde? Ne ekon? Номер istibiriz. Daryalap koyup. 702 0702 75 81 75. 75 81 75. Şu bayke takay soğumdарды satat tuğanlar. Eğer soğum izlep kalgan bolsoңуздар, şu baykege de çalıp көрүңүздөр, чын эле базардын эң эле жөндүү баасы байкенкидей көрүнүп атат, мынакей жакшы. 1,5 2 Soy olam dese 400'ten soyup berem. 400 сомдон союп берем дейт. Şu байке такай şu semiz beйлер менен иштейт. 400 сомдон килограммын берем дейт. Силерге жакшы эле маалымат болду окшойт.
Kırgızstanda bunday baa жоқ деп айтып атат. Hem kozarlarda da Xudoy buyursa. To'g'dan. Jaylovdan kelib qolsa kerak. Ko'kbörün atlar chiqa boshlaydi, keyin kozarlarda dag'i sizlarga ko'kbörün atlarini yaxshi topib beramiz. Assalomu alaykum. Hozirga qanday chastasiz to'plasiz? Ko'kbörün atlar ko'rinmaydi-ku. At qancha voyga at? Qanday? Yaxshi. Qancha at? 150. 150? Ko'kbörün tartavmi? 150. Apache qancha apache? 110. At qancha ekan ya at? Kaçta hamka? At. 100 otamiz. 100 ya. Yerlerde tartib berib qo'yingchi. Yerler qancha ekan yerler? Erler 8 mingdan 4,5 gacha. Komplekt mi? Yo'q, bu 8 mingdan. Ne ayırması var? Ya. Ustalardan ayrılma. Yok. Her bir ustaz Bir cayık kılıp çalağın mı? 8 bin deydi. Ne oldu? 6 ming. 6 bin. Assalomu alaykum. Sırayverasiz. Aleykümselam. Ne oldu hiç? 4,5 ming. 4,5 bin. 4,5 Жалбат, Бакайыр 5,5 миң, Кичи Рамка Темир Акенки 6,5 миң, бул болсо 5 көрүк Бакыттыкы 8 миң, астында Карабалта Эрлан дегенки так 7,5 миң. Brendке жараша бак экен да. Арген суроо талапка жараша. Басмайларчы? Басмайлар 500 сомдон өсүлгендейлер. 1000 сом. Жүгөнчү, Жүгөндөр келди, мына жака туруп аласың сен. Жүгөн кыскасы мол жүгөндөр жаңы келди, мынанки 6000 сомдук жүгөндөр булар. Сары остров менен 6,5 миң болот. Noğlar bolsa 3,5 mingden bolot. Noğ 4,000 сомдон болот. Мунун да 2 түрү бар. Бирөө гана айтпак. Номеріңізді айтып қойыңызшы, номеріңізді. 708 0708 12. 91 88 12. Noğunda жүгөндөр келди айынка 4,5 миңден. No'nuchi? Жақсы. To'g'ri taqmay elchi, no'lar o'sini. Bunday sportning turini. No, butqa qancha butqa? Алар 500 сомдон 700 азыр. 500 сом, he? 500, 600, noğ 1200, noğ 1000 сом, саламат. Noğ 2000 сом. Охо, bu emnesi men? Жақсы қалың алған екен. 7,5. Отқандар. Muzollar qancha ekan, mayga muzollar? Muzollar. Bunu 21 bolor. 21. Bunu erkek bu da. Bu 16. 16. 13. 13. Kichkina yaxshi muzollar ekan, bog'lari bor. Dakan qancha dakanlar? 3000 baycha. Baycha o'ydi. Qanchasi buloqda? Jo'jo'lar. Jo'jo ekan. Muzollar qancha ekan, ekanlar? Muzollar. 22 ming. Kichik hiç? 15 mingdan 22 minggacha. Erkek. Erkekten qancha? Erkegi de var, kızı da var. Qancha ekan bu? 28 25. 28 biraz çoğunaqlar. Qo'chqorlardan o'tgan-ku bozorda asti 5 ming dollarlikni tartib bergan edim. Bugungi bozor qanday bo'lib ko'ramiz? Narx bozorda 300 ming so'mlik tartgan edim. Qarasana ayni. Ba'zini aytib qo'ymiz. 3,5 yaşlıklar 300 mingden, 300 mingdan. 1,5 yaşlıklar 110 mingden turuyordu. Var uşu qo'chqorning ballari, Şey tuxumlari. koçkordum mallarımda bular. Uyda da var mı kozlari? Bir yılki kozları var. Urg'achilari var mı? Burgaççıları var. Nomingizni aytib qo'yingiz. 11. cana böyle. Qayta olib qo'yingiz. 0706 0706 16 30. 10 16 30. Shtormning kozlari ekan tug'anlar, turmoy kozlari. Qaravlar chiroyli yaxshi ekan. Tomonda nomerga chalib, uydan borib kozlari da bor deydi, turg'achilari da bor deydi. No, qo'chqor qancha ya? 250 ming. Ha, yoqda cho'llar bor ekan.
Assalamualaikum. Gigant qancha ekan, gigant? 3000 dollar. 3000 dollar, ha? Boyu-chi? 110. 110 bu. Qundaydan bo'ldi? Cho'nkan, ha? Atem ne bunun? Gigant. Gigant mı? Belkan. Belkan mı? Gigant linyası. Gigant linyası? Oo. Başka ne? Belkan. Kança atış bu? 4 yaş. 4 yaş. Hayırdaki? Bakayatan. Bakayata. Numarını aytmaç? 703. 0703 58. 58 53. 53 58. 58. Nark qo'chqorlarchi? Şunun balası. Ha, uşun baldары, ha? Ава. Bu ekovi bir tuğan bu. Çoğun qo'chqor menen bu. Belkan bir tuğan. Bu жақсы екен, Belkan boyu cho'nkan, ha? Bular bası qanday? Qo'zi narxi. Dekabrskiy qo'zi. Moğu dekabrskiy mi? Ава. Bası 100 ming so'm. 1 yaş bolalı ekan tuğanlar. Bu bir tuğanı qancha? 1000 suratda 1000 dollar. 1000 dollar, ha? Ne arzon? Ya, Ya. ne arzon? Qo'yga qo'shilib qolgan bu. Qo'yga qo'shilib qolgan arzon bo'lib qolgan. Eti juqaraqda. Qo'zlarda bor deydi. Suratasi. Qo'zlarda bor da. Qo'zlar bor, to'g'ri. Qizqanlar bo'lsa olib kelib beramiz. Tömeni nomerga chaqinglar, qo'zlarda bor deydi. Qancha ekan qo'chqor? 200 ming. Eng cho'ngdorini tartib beraymi? Bu qo'chqor qancha ekan qo'chqor? Qancha deyapti bu? Cho'ng. Neyse javob ekan, neyse. Qarasang qo'chqorlar qancha ekan? Qarasam yo'q berdi. Emne bu? Abisdan qo'chqor. Ha, jo'nako'li qo'chqorlar bu. 70 ta. 70 mingdan. Jo'nako'li qo'chqorlar ekan to'g'ri. Qo'chqor qancha bu aka? Qarau. Chineke endi 250 atar o'tganda tartib borim mana. Ha, o'tgan tartibdan 250 ming. Arashani? Bu qancha ekan? Esi yo'q-ku. Qancha ekan basi? Assalomu alaykum. Qanday? 85 lira atam. 85 ming. Жоқ бұл ғана бостық бұл 85 lira болады. Екі тіс жаңы жарған қоçқор. Құдай береді. Бойы 95. Arashani? İyi araşan. Kuyruğu belli az üşüntük boyunca razrezi var. Nomeri saytqan. Bunun nomeri 708 0708 24 24 24 24 22. 22. Jaş qo'chqor. Kemi orada. Kim var? Jaş qo'chqor. Bu cho'ng qo'chqorlar qancha ekan? 100 ming. Bugün aslında 3000 dolar bulmuştuk da onu. Qo'chqor qancha ekan qo'chqor? 50 suratda 50. Nasıl? Canlıda cevap verdik tuğanlar. Ben tez tartıp videonu yayınlayayım. Qo'chqorlar qancha ekan ya? 40 ming. No qo'chqor qancha ya? 100 ming. No qo'zlar qancha qo'zlar kimki? Sigi? No qo'zlar qancha ekan ya? Do'st. 8,5 ming. Bağlan qo'zgan, ha? Qancha? 11,5. 11,5. Tovar jarnama.
Ассалаумалейкум. Аксакал Кочкор канча? Жақсы Денсаулық жақсы. Аман-есен, өзіңіз қандай? Жақсы. Аман-есен сұрайды жақсы. Тура. Анан кейін башқа жұмысқа кіреді. Тура, ең тура. Шындай ақыл асат айтқан ақсақалар аман болсын шындай. Рахмат, алда разы болсын қағалай. Ишин ийгиликтүү болсын, денсаулығың чың болсын, өмүрлүү болсын. Кыргыз элибиз өнүккөн жакшы мамлекеттин катарына кошулsun. Иншалла. Алла Таала ушул шифасын берсин каалайм. Элибизге туртуубузга бейкүчүлүк болсун каалайм. Токтурдун бакыттын жылдары болсун. Ушу башыбызга өмүр берип, денсаулык берип, Кыргыз элин көтөргөн, дүңүрөгөн Швейцариянын катарына кошсун. Иншалла. Каалайм, жакшылык болсун. Рахмат. Ушу ишиңе ийгилик, денсаулык десин, үй бүлөңдөгү бала чакаңдын, кыз-кыздарыңдын жакшылыгын, ыраатын көр. Өмүрлүү болсун. Мынакей ушинтип бата берип турган аксакалдар бар болсо, аман болсо өнүк өсөбүз Кудай буйрса. Бата менен элге көрөт дегенде. Болсун каалайм. Ушу бейкүчүлүк болсун каалайм. Рахмат. Базар кандай болуп атат, баалар? Базар эми ачсак, өткөнгө караганда сал арзаныраак. Мал көп. Балдар чагалын окууларга келип сентябрга карата ошо салы көп бал көп болгон сайын арзан баасы болот. Арзан болсо да өзүмдү алса алсын дейт, белимди албасын дейт каалайм. Иншалла. Анан көрө бар багарына жок болсо чөкпө деген хадисте айтылган каалайм. Аман болойлу, бар болойлу. Кочкорубуз канчада отсен баасы? Кочкорду 35 деп атам. 35. Парада сен арашамбы? Ой, билбейм, балам алып келген, арашаны башкасы билбейм каалайм. Бул содаңыз болсун. Рахмат, айтканың кезиңе. Рахмат, алдырасы болсун. Чалым не дейт? Козлар канча экен? 9 деп атам. 9000 ден, Сойгонго жарайбы? Ой, көрдüm да кантип болбосун, айланай, согойго кантип болбосун. Ортодон өйдө экен, Ортодон өйдө. Бул өрүк канча экен, өрүк? Болор 12 деп атам. Болор 12, Багалаң кыраңыз сатып. Горох менен. Канча ай болду? 6 айда. 6 айлык. Сентябрга карата баары бала чаканын кийинтишүү малларын арзан болсо дагы беребиз деп атат. Бүгүнкү базар бир аз чын эле ылдыйраак экен. Козлар канча, козлар, 9,5. 9,5 миңден. Койлор канча, чарба койбуз, эркекпи? Канчадан экен? 10 миңден. О, чарба койлор канча экен, 12 миңден чарба койлор. Бир коронго окшойт, Жаш элеби болот? Жаш 4-6 тиш koyulur. 4-6 tiş. Geçkilerden de tartışır koymuş. Kozlar kança? 8,5. Oho, no. Ilay bolup kalıptı mı bayka? Kaça eken? 15. Aldıstar mı? 15,5. Bazarın en sevimli şulken tuğanlar. Bulçu. Yukarı alken bu. 15,5'a en semiz. May basıp kalgan koy eken. Kaç eken bu? Aslan soyongo dayar eken ha? 17 bin çoğun koy. Etki. No, eski kança eken eski? 13. Ya. 13 bin mi? Parodist değil mi? 13 bin de kumbat koyan echkisinden olup kaldı onu. Ne paroda o? Süt bağıtında. Ha, tuğanda süt bağıtında turbay. Tangal otmayın bu. Echkiler 13 bin olup kalgan bu. No, ulaktar kança eken ya? Ya. Ondan parodist değil mi bu? Ne parodist? Süt bağıtında o. Ya. Metal? Metal, Metal деген пародадағы жас севиштер екен. Бұлар эми туйт да. Шулар канча литрге сетип берет? Я. Бир күндө 2 литрге чейин да. Уй алганча ушундайдан. Үчөө алып койдуң болду экен да. Буларчы. Пародистилер 10 миң.
Ну, семиз кочкор канча экен? Туугандар менен видео жыйынтыктайын, жамгыр жаап кирди. Бизде Таласта бүгүн 27 августта мынакей погода караңыздар. Ала буз басып, жамгыр жаап кирди. Чет өлкөдөгүлөр болсо, көрүп аткан болсо ушул погодадан да маалымат берип койдум. Лайк басып коюңуздар. Кийинки базарга чейин сак саламатта болуңуздар, жакшы сөзүңүздөрдү айтып, мотивация берип коюңуздар. Келесі чыгашқа чейин. Барлығына алла жакшылык болсун.